Ngizocela umfundisi Ntombela waseDumabisabe angifundele umthandazo weSabatha. Inkosi imbusise. Isandulelo silapha phezu kwendaba yomhlangano iKenani. Size lapha uzodumisa ubabamkhulu umkhulilanga inyanga yezulu baba uDingo. Sizobanxusa kubo bathi basiphe yibusiso. Basiphe namandla ukuhamba le ndlela yabo. Ngoba masingaceli amandla kubona asokhathala endleleni. Into ababamkhulu le ayiqala ekhaya kubo, waze waphuma nayo le ndabazo. Ayibangalula, yayilikhuni inosizi ngoba la ethunywa khona wayethunywa endaweni engayazi, wayengakazi ayehona, kepha wayethunywa ukuyofuna indaba ya inhlangakazi engakazi ayibona. Ngiyacela ke ukuthi lento ababamkhulu size singayoni, siyiphathe kahle. Noma oya mina kodwa ungayiyi lento, iwuphila lento. Manje mawubulala lento namanje basafika bazocela intethelelo, abebezama ukubulala lento, abebezama ukushaya ubabamkhulu basafika namanje bazocela intethelelo, basazofika futhi abanye. Khona ke baningi abantu abathiwa uNkulunkulu ngaliwo ngoba kwathunywa noMoses, kepha ukwaMoses ukuthunywa akufananga nokwaShembe. OkwaShembe kwabanzima. ngoMoses wathunywa uNkulunkulu uNkulunkulu wamthuma ezokhuluma naye esedlelweni, ajwayele ukukhipha izimvu zomkhwe wakhe ziyodla khona. Wasefica isihlahla sivutha lapho, wase uNkulunkulu ekhuluma naye uthi iMoses khumula imbatata zakho ngoba le ndawo okuyona namhlanje ingcwele. Wabe seyikhumula ke imbatata ke, walalela ukuthi uNkulunkulu uthini kuyena kanti wayemthuma. Kodwa la kwakuyindawo ajwayele ukuyihamba, wayelusela kuyona kuyidlelo lakhona langakubo. OkwaShembe kuhlukile, kunzima futhi ngoba wasuka endabazo engakwazi la kweKZN ukuthi le ntaba inhlangakazi uyothola kanjani, ikuphi, kodwa yona ila. Waseliqala ke uhambo lakhe lokuzofuna le ndaba. Indaba kaShembe enzima, ifuna ukuthi suyitholile ujule kuyona. Ngoba wahamba ubaba
umkhulu wami baba mkhulu uyifuna le ndawo wazofika komunye kwenye indawo obhoda sili lapha mayifika kobhoda sili wahambe ibuza le ndawo akekho yaziyo abanye bayamsikaza umyalela kodwa nabo bayazi uthe esekhathele omkhulu ukuhamba ifuna lena wasecabanga ukuthi nangakithi ikhona indaba uNkulunkulu ungithume kwenye indawo engayazi ngcono ngiphindele ekhaya ngiyokuliza indaba zangakithi wase ephindela esitimeleni egibela esitimeleni esephindela ke intabazwe ngoba engayitholi inhlangakazi mayisengenile esitimeleni isitimela sajama safa isitimela kodwa singafikile wabonakala odriver besitimela behla besibheka isitimela ukuthi kubonakelephi manje isitimeleni laselifika izwe limthumile uShembe ubaba mkhulu lathi Shembe ngabe khona indaba engikuthuma khona la usuyaphi manje usuqedile umsebenzi wokuthuma wona ufuna ukubulala Shembe ufuna ukuthi ngikubulale nabo bonke labo abakulesitimela wasuShembe edabuka labantu abangenacala babethunywe yena wasehlaka esitimeleni ngesikhathi ehle esitimeleni basithinta kabili abelungu sasesihamba isitimela ngoba umuntu wayedathi isitimela singahambi ubaba mkhulu sasingafili isitimela sasingena lutho kodwa sayishaya nje lento efile ngoba uNkulunkulu wayefuna enze lento enihlangene ngayo namhlanje ngifundela nansi incwadi Genesis 12 verse 1 no 2 bese tweswe thina inkosi ayithowe savuma salethwala
Selani Nina wewa kozi sungayifunda baba mufithuli ayithola Genesis 12 verse 1 no 2 uJehova wathi kuAbraham uJehova wathi kuAbraham phuma ezweni lakini nasesihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uye ezweni engiyakukhombisa lona ngiyakukwenza isizwe esikhulu ngikubusise ngenze igama lakho libe likhulu wena ube yisibusiso inkosi ibusise baba uAbraham ususwa ezweni lakhe njengoShem uyezweni angalazi njengaye babamkhulu ususwa ngisho entweni ezihlotsheni zakhe nakubangani bakhe naseyinganeni zakhe nasemfuyweni yakhe thiwa hamba ezweni lisezantsi mangabe uShembe ebuza ngezingane zakhe imfuyo yakhe thiwa hayi konke lokuthola phambili bakulindile baningi bangayihlabathi banjini nake lapho uShembeke ulokaphuma ke Ntabazwe aphindanga waphindele emuva wayezofuna nini ethunywe kunina ngicela yokunina ngicela ukuthi lento niyiphathe kahle noma kunzima ngicela ukuthi nibekezele nathi sesalibona usizi kulolu hambo lwaShembe lento ayilula inzima yabona nisazofika nje one by one lo ubika lokho ukube labo Shembe bangibathile ngabe kushona ilanga ngidla amaphilisi ekhanda kepha ngoba banginike isibindi banginikela amandla ngiyakwazi ukuniphendula ngiyengijabuleke mangibona ekuzokwenzeka ukuthi makuzama ukwenzeka ebese ngikhipha izwi bese lokho bekuzokwenzeka kungasenzeki
Manazaretha ngibonga isibindi sini nokubekezela kwenu. Lolu hambo lwalonyaka belunzima. Ngendlela obelunzima ngayo. Ngiso semotweni bekunzima. Uhamba phansi bekunzima. Ngikhulumela ngothola izitsha. Ngoba usuwethwela umlilo umethula izitsha. Ngiyacela ukuthi labantu abathola izitsha nibathathe ngendlela. Nibahloniphe. Ngoba ngale kwabo ekuphuma umhlangano. Abantwana bankulu sasuka emzini wasebuhleni siza la. Sasuka lihle izulu lingelibi. Kodwa selithe ulithi ukufafaza kancane lingelibi. Ngalo lo hlobo. Sahamba. Indaba yonakala emase singena kuNkosi. Esazisweni saza singena esazisweni ngoba isiteji setsokuqala leso masisuka emzini wasebuhleni sangena esazisweni lashintsha izulu lathi ukuba libana kancane zabekwa izitsha saphumula ngaphelanga ngisho u2 minutes. Ngangena endlini ngingena endlini angazi yini ngithatha ngiphumela eminyango. Mangiphumela eminyango ngiyalibona izulu liphosa imbani. Sengithi mina inkosazane lesethuza ngijima utshela abafundisi nabathwali izitsha abashumayeli baphume phansi kweyihlahla. Baphumele ngaphandle bashiya izitsha lapha. Izitsha zoNkulunkulu qobo lwazo. Bathi beqeda ukuphuma nje lashaya izulu. Lashaya lade behleli khona. Siyabonga kubaba omkhulu ngoba yenzekanga ingozi nentando yomuntu bakuyintando yomuntu. Niyabona lento kaShembe. Anobatshela nabanye. Akuyona into okudlala le. Hayi ukuthi laliqala ukushaya izulu ngalo lahlobo. Lashaya liphindelela ke lapha. Nami ngaze ngathuka ngisendlini. Belunzima lo hambo lwethu. Lake lashaya lentabeni endala kumkhulu ilanga. Nyanga thize noma umthakathi wangakhona ngimazi owayizama ukuzwa amandla kaShembe. Alobheka mana zathi uShembe kuyona into okudlala. uShembe ucela ingane uyithole. Ucela imoto uyithole. Cela umsebenzi uthole. Ayiyona into okudlalela kuyona leyo. Siyalihlomisa ke le ndoda ila izulu. Ijikela phezulu entaba omhlangano inhlangakazi kukhona omkhulu ilanga. Kuthiwa imbani waphumela eminyango. Wakhumula isigqoko wasiphatha ngesandla. Imbani ijikelwa ile ndoda yaphambana kuyena. Wama nje wabuka. Washe hoshi isambulela wakhomba ngakhona leqama ngakhona.
wabonana sekushunqa urawundi kuleyo ndoda sekusha zonke izinto kuleyo ndoda ngakusasa iyona eqhuba inkabi iyocela uxolo kushembe naleli zulu kweleli ngiyathola ukuthi bekuyinto ethunyelwe abantu efuna ukubulala umuzi wasebushini akulula akulula impela nje bahlulekile-ke bebefuna mina uyazi umuntu uyisilima kanjani uyathanda ukufaka isandla emlilweni kodwa umlilo uvutha angilazi ukuthi mase lisukile lapha kuzoshaya thina laphinde la emuva ngoba leli kamkhulilanga laphinde la kulolu qhamuka khona lefela shaya umuzi washa kwasha konke lekwami kodwa ngiyazi ke eNazaretha isitha masizogadla sinomngani la ngakuthina ozositshela amathuba okugada njengoba nalapha akekho wayazi ukuthi sesikonkusi sesiphumlile kodwa phela isitha sisebenza ngomunye umuntu okhona eduze kwethu hayi phela nguyena ushukela ngona uswidi abangithandi bonke ngifana abanye bazenza singathi bayangithanda wayesho baba ukuthi sihamba nabanye kodwa inhliziyo zabo ukuthi nami ayisike santhwala usizi eNazaretha ngabonga mase sifika la ade siyabonga Bhombela ngoba konke kade bekuzama abantu elabantu lelazulu akulona leliqhambu lelazulu labantu ngelilanga noyizwe indaba ngoba ayihlali phansi indaba udathumela uba kuzwakala uyazi ukuthi lelizulu walithumela kodwa thinta kanjani nawe yedwa umuntu abantu fanele bazi ukuhlukanisa ukuthi siyafana ngenyama kodwa wena uwedwa mina ngimadoda amahlanu ngingedwa manje khona into elikhulu kubantu akuqali phela into ezinjengalezi ngelinye ilanga kuyena uBhombela esetendeni lakhe sekusuka indoda yolanda umkhondo kanti ushaya kunezinto ezimshelayo bese zimshela lezinto zakhe zithi shembe namhlanje ungalali luhlangothi awushintshe udlale ngale lahlangothi ngani yabuya indoda ebusuku angazi lento noma isibhukubuku ngoba yayikwazi inhlabathi
Kuthiwa ikhona inhlabathi sithi ngadla mina. Hamba yatshela abangani bakho ukuthi nozwe ekuseni. Mayivuka lelo tiyobheka. Nangu ubhombele ilula lapha. Yahleka phansi. Uhlamba kuyonto yokudlala amaNazaretha. Bese ke ngibonga ke laba abahola umhlangano nabathwala izitsha kakhulu kwabo abathwala izitsha engathi uNkulunkulu wabakhumbula sithi mase siphindele ekhaya abanika amandla amasha nabo bonke besihamba nabo nesizohamba nabo asinike amandla nje uNkulunkulu sikwazi ukuhamba lohambo lakhe. Ngiyacela ke futhi koShembe ubaba mkhulu umkhulilanga umkhonyanga izulu baba uTingo lamakhosazana ukuba laba bahambe kule ndlela yabo siza la baze babangenise ezulwini labo futhi bangabheki ukuthi benze kanjani ngokuhamba nje beza la bahamba endleleni kaShembe babangenise ezulwini. Nje manje ngiyakhathalisa ngase ngibheka ngabona uTV engathi zonke izinsizwa zobaba nomkhulu nokhokho zehlele phezulu kwami. Umzime ukuthwalelo lohambo ngibona kwehlela phela bese ngixakeka ukuthi ubaba mkhulu manje netha kanje angalize ikhathi wayekhuluma noba asize ubani ngoba yena wayedwa mina ngicona ngoba ngibe ngixoxe nani kube khona ukududuzeka yena ngisho umvangeli umzulu esethi hayi baba ngene emotweni lithi mina bazothini labantu wama ngikhona ohambeni nami ngihamba phansi ngisuka ngeniphamba ngeninika amandla ngiyafisa ke namaphoyisa okasigadela umhlangano engathi uNkulunkulu awakhumbula nalawa kahulumeni asigadela umhlangano ungathi uNkulunkulu wabapha izikhundla engaphezulu kwalezi abakuzona abashumayeli abangalali ubusuku nemini besibhekela lo mhlangano ngoba uyabona impukana ihlala entweni eminyama inyama yona sigqoka umhlophe masila bakhona bazohlala kulento yethu imhlophe ngobumnyama bezoyingcolisa ufana nokubanjwa kwentombazane ibanjwe kami lokho kungcolisa umhlangano bengenani nihambe nehotela hayi le ntabeni kaNkulunkulu kodwa ke noma sebanjiwe ke umuntu lo angifuni mina shawe ukushaya akulungisi
unomuntu umyale umfundisa umthetho umuntu awaziyo ukuthi ufanele ukuthi uyamshaya phela shona yabona umuntu esethi eseshekhuluma nesidumbu ethi bengidlala vuka wena file umuntu usuthi hayi bengaqondile wathi asaphenduli lo muntu bese thweswe thina inkosi ngiyabonga wena uNkulunkulu inkosi zinibusise niyabona noma sesisehomisi ngaphatheka kabuhlungu uyabona makunethwa nina mina ngisendlini inhliziyo yami izwela ubuhlungu angingahleli njalo longiphuma njalo waze ngabiza abantu abagcotshwa bakhona bebo bayanethwa abantu ithempeli laphenduka udaka bayanethwa abantu njengoba benethwa abantu banethwa beze kumina mina ngisendlini ake niphume bagcotshwa ke niyofuna izinkuni babuza kumenza ukubasela ukuthi basela khona ethempelini wase kubaswa ke nje ungcono intuthu iyamfudumeza umuntu nomlilo uyamfudumeza umuntu abeze kuphathwa umkhuhlane labantu kwaba sekungconywana ke abantu kwasekubaswa sekubangconywana ngoba ngithanda abantu baphile
masizela sizela ephiliswa khona abantu manje basenizogula ke mina ngihlele endlini njani ukushisa ilanga ngalapho liyashisa ilanga lapho phela malishisa ilanga kufanele nginibambezele manje nginiphe ukudla komphefumulo bese nginidedela ngibonge-ke abantwana baNkulunkulu sengiya ngasemaphethini ngoba fanele ngisheshe ngiphethe ningi umsebenzi namhlanje ngibonge inkosi yakagcwenza lesizwe sayo okwathi uShembe engasenandawo inhlangakazi base bememukela bezombeka kule ndawo sasingeke siye phela enhlangakazi inhlangakazi esincane kunathi futhi inhlangakazi yayinombango yabona nje wasila asibangi namuntu sikhuphuka siye phezulu ngokuthanda kwethu sehle futhi ngokuthanda kwethu ngokumukela uShembe nabantu balelizwe namukela esikhulu isibusiso esiyoze siyehlele kubantwana benu ngoba leyinduna zalelizwe ukumukela uNazaretha uyinto enkulu kabi ukumukela uNazaretha mawumukela uNazaretha ukumukela into enkulu eyokusiza ngelilanga futhi isiza noma inini uNazaretha mawabo wazi ukuthi konke lethu uNazaretha wazi ukuthi konke kabethi Shembe uthi mawuvela usuthu weShembe uyabaleka usisi mhla sithola le ndawo yathola ubaba uThimo wajabula kakhulu ubaba mayithola le ndawo wathi ngiphumile ekuhluphekeni sengiphumile ekuhluphekeni nokudela khona umfana wayemdela kabi ubaba lomfana azathi ubaba lomfana uyamdela lomfana yaza akamlami ngisho umfana engumzalayo kodwa sephelwe inhlobo asangazi yini lomfana kodwa konke lokho kwenzeka nje kusuke khona iNazaretha lasebuhleni phakathi ngoba niyayikhofa izinto maNazaretha uthi ubaba besengikhathele yilo mfana ungithatha enomi kanjani namhlanje uthi ngiyabonga indaba ezithi uGcwenza ngoba oyongilandela uyobe sekhonza ke kule ndaba ngokuthanda kwakhe ubaba azange ulethe umhlangano la Shemba ekhuluma inkohliso uyethwe yimina engilandele yena uthe ngoba uthe ubaba oseyokhupha le ndaba uyolandela emva kwami indaba enokuthula amen indaba eneyidingo zonke zomuntu uma entabeni yonke into nemikhosi yasentabeni siyenzela lapha ezikwadindaba bathi abanye mhla ngiqala ukuza la bathi wena bathi ngidukisa abantu chaza ukuthi bangidukisa abantu abaningi angabadukile
ngithe kunina anogibela esitimeleni ningabuza ukuthi siyaphi ngoba nisazi ukuthi siyaphi kodwa sona siyahamba sona siyosinifaka ezulwini ababekhuluma kanje abasekho sekumnandi thina sonke nje basela phezu kwalendaba wonke umuntu uyathokoza uyabona lento ekaShembe uShembe mayenza into ungambuzi wenzani maye uShembe kwenza into ethize ilandela uzosala bese kuthola umubi mina ngifisa ukuthi uNazaretha asebuhleni nithandane nibe into eyodwa nibahloniphe phela befundisi nabo banihloniphe ngoba phela uma ungasamhloniphi umfundisi uchaza ukuthini umfundisi uyisandla sokuphosa sikaShembe mayengekho uShembe khona umfundisi ngathi kunina nhle isuthi ningabathethisa amacala abefundisi mabe namacala nobaletha kumina ulimi lethu nabefundisi ucishe lube lunye nina lazi ulimi labefundisi anazi ukuthi umfundisi mangabe esegcotshwa sengumgcobile ngifike ngumnipike amagama manje seniyambiza nimthathe esicabeni nimthethisa amacala asingavumi abantwana baNkulunkulu kuba yithuluzi likaSathane yabona nje basizohamba ngicela ukuthi konke okubi sikushila bese sihamba sesibahle asibe nothando lokuthandana sisodwa akuheleze umoya wokuzwana ukuze abantu babonele kuthina ukuthi kumnandi kanjani ukuba eNazaretha bangafika abantu sikhwebhana bese bebona ukuthi ayikho lento abefundisi ababukane ngomoya wokukholwa ungambuki ngomoya wenzondo omunye nabashumayeli ngokunjalo nebandla lonke akube khona uthando nje phakathi kwenu sengiphethe abantwana kaNkulunkulu ubaba mkhulu kade la yonke into anayo wazokwakhela thina lo Nazaretha ngakho ke thina sikubamba ngezandla zombili ungafi thina ngiyacela ke baba mkhulu nje njengoba sengiqeda ukuthi lento eyenzekile sizala ingabe sanzeka bese sipha isambulela ngoba siyabona ukuthi ilangaliza kabi isambulela kodwa ngabili isasambulela lesabe sinzima besikhona sona bese sinzima asiphe okuzasenelisa ngabi kukhulu kakhulu Nkosi kusiseselizweni
Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-28. Ngicela umvangeli uNgcobo wasesinamo basolela isihlabelelo iNkosi imbusisa.